Sponzor kanala je udruženje na 2 točka. Ima skoro pa sve ono što ima jedna Yamaha NMAX u tek opremi. Popuste i benefite udruženja pogledajte u opisu ovog videa. Ovogodišnji model PCX-a donosi brojne novitete, pored svog starog agregata od 125 kubika koji isporučuje 12,5 konjskih snaga. Što se tiče neke njegove putne optimalne brzine, ja bih rekao da je tu negde oko 90-95 km/h. Unapređeno je kompletno vešanje, a za udobnost su zaslužni sada gasni štelujući amortizeri, a zadnji točak konačno zaustavlja disk podržan ABS-om i kontrolom trakcije. Kontrolnu tablu sada bogati 5-inčni TFT ekran koji prikazuje brojne funkcije, omogućava povezivanje Bluetoothom, prati parametre vožnje i tome slično. Estetsku promjenu doživjele su prednja i zadnja svetlosna grupa, a model je sada dostupan u 4 različite boje. Kapacitet rezervoara je 8,1 litar, visina sedišta je 73,6, visina skutera od tla iznosi 13,5 cm, a masa skutera sa svim tečnostima je 133 kg. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnju Honda PCX-a za ovu 2025. godinu koju mi je ustupio njegov vlasnik Luka. Luka mi se obratio na Instagram profilu Samo skuteri, vrlo ljubazno se ponudio da mi ustupi ovaj model na recenziju i ovom prilikom želim i javno da mu se zahvalim, momku koji je vrlo ljubazan, koji je lepo vaspitan i koji želi da ovim skuterom doprinese kanalu, dinamici i mom radu. Luka, mnogo ti hvala. Hajdemo da pričamo malo o ovoj Hondi PCX koja je doživjela velike promjene, verovali ili ne. Imamo taj ekran. Hvala ti Honda što si promenila ekran, display, funkcije na njemu koje sada liče mnogo ozbiljnije, dinamičnije i koje podsjećaju na Hondine modele koji imaju 350 kubika. Takođe, Honda je bila promućljiva ili je to bila Yamaha, nisam siguran, jer Honda i Yamaha prate jedna drugu, ko napravi prvi potez, ovaj drugi to prati. Dakle, ova standardna verzija ima ovaj display, ima skoro pa sve ono što ima jedna Yamaha NMAX u tek opremi. Tako da PCX u standardnoj verziji već parira Yamahi što se tiče same opreme. Lep ekran, vidljiv, čitak, pitak i pored jakog sunca on se ne presijava, lepo to izgleda. Pohvale za Hondu, bravo, hvala vam što ste i u 125-ice počeli polako da ugrađujete neke nove tehnologije. Druga stvar, ova Honda ima blicaljku, ja sam to zamerio NMAX-u što nema blicaljku, ovo ima blicaljku, bum. Možda još jedan mali razlog više da damo jedan poen Hondi.
Sada kada sam na semaforu, hajdemo da pričamo na trenutak o toj veličini samog skutera. Recimo ja sa svojih 182 cm oslanjam se sa punim stopalima na ulicu, a što se tiče samog upravljača, on mi jedva dodiruje butinu kada je ona u ovom pravom položaju, kad je malo pružim, tu već nema lufta. Kada već spominjemo Yamahu NMAX. Yamaha NMAX je u mom nekom slučaju, po mom nekom osjećaju, malo viša, povišenija i možda deluje malo veće za vozača. Ali to nije ništa strašno. Ali vredno je to spomenuti. Što se tiče samog upravljača, diskutabilno, ja ću vam reći moje mišljenje, a vi zaključite po sebi. Prošlogodišnji model PCX-a imao je šipka stil, koji se meni dopada iz više razloga. Prvi razlog je zato što ta plastika ne može da pukne, ne može da se ogrebe, šipka je šipka, lakše se montira neka vrsta navigacije i tome slično, zar ne? Možda i estetski izgleda malo lepše, ali iz nekog razloga Honda je odlučila da to promeni i da stavi sada plastiku koja je čvrsta. Čvrsta je plastika, čak mi se čini, ako ga poredimo sa Yamaha NMAX, da je ovo malo čvršća plastika, možda malo jače i čvršće urađena. Vidite ovo ovde tačkicu. Luka je kupio ovaj model sa ovom tačkicom ovde, fabrički, možda se u prevozu to nešto istumbalo, i njemu su iz salona obećali novu plastiku. Divno, bravo za Deltu. Hej, pozitivna stvar za Deltu. Ponekad se dešava da motokuće hoće da daju popust zbog ovoga ili da daju jednostavno novi deo kada stigne, kada bude dostupan. Tako da, upravljač prva liga. Ove komande ovde deluju dosta kvalitetno, lepo i nekako je ovo sada sve ozbiljnije nego u poređenju sa prošlim PCX-om. Sada ovde imamo joystick koji možemo da manipulišemo kroz ovaj meni i opet izgleda da Honda je time htjela da kaže evo vam 125-ica, naviknite se i kupite 350-icu kada za to bude došlo vreme. Ok, biznis potez, opravdavam, super, nema šta, tako i treba na kraju dana. I još jedna stvar koja je drugačija na ovom PCX-u. Meni pada na pamet sledeće. Generalno, PCX kao model je onako relativno nizak, ima relativno mali taj ground clearance. I dešavalo se dosta puta da na ležećem policajcu poput ovoga, ukoliko ste malo teži i malo jači, da već ti amortizeri dostignu neki svoj maksimum i da dođe do onog lupanja. Sada, pošto je model malo tvrđe podešen, ja uopšte nemam osjećaj da ti amortizeri mogu da dožive neki svoj maksimum. Ne znam kako je sa suvozačem, ali za sada je to, hvala, mnogo drugačije. Čovek imao prednost, ali pustio me, mnogo mu hvala. Tako da, celo to vešanje je sada mnogo ozbiljnije. Ima razlike. Bar u mom nekom slučaju. Tako je, tvrđi je, ali nije neudobno tvrđi. Tvrđi je taman toliko da vam pruži neku čvrstinu da ne možete jednostavno da kompresujete te amortizere. Lepo žviždi, agregat se lepo čuje. Super, sjajno. Još jedna od stvari koje je Honda uradila, a to je stavila je pozadi disk. Bravo za Hondu. PCX se uozbiljio, sada ima disk koji je praćen kontrolom trakcije, koja može da se uključuje i da se isključuje, što opet podsjeća na njegovu stariju braću iz serije 350. Mislim da je ovaj PCX sa ovim nekim promjenama koje sam do sada naveo zaista postao mnogo ozbiljniji što se tiče tržišta, možda čak i malo ozbiljniji nego što se tiče unapređenja modela iz serije 350. Super, da, gradski skuter ne fali mu snage za ovako nešto. Što se tiče kočenja,
Kako dobro koči, bravo za Nissin, svaka čast. Za sada, vidite, i volim slobodno da pričam, oduševljen sam. Meni ovaj PCX prija. I sviđa mi se to što ima mnogo više stvari koji su napređene nego konkurenti. Ajde, ako je skuplji za 200-300 evra u odnosu na proteklu godinu, daj da se to vidi. I na ovom modelu to se vidi. Ja to pozdravljam. Što se tiče mesta sada za noge, mesta za noge nema recimo toliko kao kod NMAX-a. Daleko od toga da je to neka velika i drastična razlika. E sad, ja sa svojih 182 cm mogu da se pružim kao na Yamahi NMAX-u samo ukoliko uradim ovaj moment i malo mi štrče stopala, što je praktično ok. Ukoliko to ne odlučim da uradim, zaglavit ću se ovde i to je to. Praktično, hoću da kažem da nije skučeno, tako da u redu je, skroz je ok. Nemam ništa protiv. Postoje 125-ice koji imaju onaj ravan pod i sa kojima to jednostavno nije moguće. Tako da, opla, jedina stvar koja mene malo ograničava je to sedište. Mislim da ima malo veći taj prelaz između suvozačevog, odnosno vozačevog mesta. Dok kod Yamaha NMAX, recimo, on je malo blaže urađen, tako da vozač može i eventualno malo da se pomakne pozadi i da time produži svoje sedenje. Neko moje zapažanje. Što se tiče zaštite od vetra, sve vam je jasno, baš kao i kod Yamaha NMAX, nema tu neke velike zaštite od vetra, to je jednostavno tako, mini, estetski, aftermarket je uvek dobrodošao, opet ću da kažem, najbolji aftermarket pronađite u Max Moment shopu, gdje članovi udruženja na 2 točka imaju 10% popusta na sve regularne artikle i 5% popusta na one koji su već snižene u cenovnom rangu između 10 i 20%. Tu može da se nađe lep aftermarket, da to izgleda baš onako kako treba, a da mu takođe ne kvari tu liniju. Što se tiče potrošnje, ona je u recimo ovim nekim gradskim uslovima, bar meni trenutno, 2 litre. Što ga opet čini, prema nekom mom mišljenju, možda čak i pretpostavci, a možda je to jednostavno činjenica, najštedljivijom 125-icom na tržištu. Evo, to je to. 2.0. I to je za veliku pohvalu. Start-stop sistem također kod ovog modela je prisutan, dakle kada je uključen start-stop sistem, baš kao i kod drugih konkurenata, on se gasi nakon možda 2 sekunde nerada, ide u stanje mirovanja, jedan manji gas i on je ponovo spreman da radi. Dakle, nema verglanja, samo se pali onako nečujno i to je to. Verujem da su retrovizori također preuzeti sa 350-ice. Imali smo priliku skoro da vidimo Hondu ADV-a na kanalu, dakle, ravno ovo podnožje retrovizora, nije tako veliki, ja mislim da su čak i isti. Eto, super stvari za rezervne delove. Dakle, manji retrovizor, ravna crta, hvala lepo, lepa preglednost, lepo se podešava, lepo se namešta i to je praktično to. Svaki put kad vozim neki novi model, nešto novo me iznenadi, nešto novo me oduševi. Ali opet te kočnice mnogo bolje rade nego kod proteklog modela. Ajde da malo razvežem jezik. Ja imam osjećaj da su ove kočice za nijansu bolje od Yamahinih na NMAX-u. Ne kažem to da bih kvario nečiju reputaciju ili da bih vama nametao nešto. Jednostavno imam osjećaj da su ove kočice nekako mnogo aktivnije, da momentalno grizu, da momentalno zaustavljaju i da nekako imam više samopouzdanja da ih stisnem, brate, i da će me zaustaviti maltene u momentu. Svaka čast za kočice, veliki napredak.
upravljivost, fenomenalna lakoća u manevrisanju je tu. Bravo, bravo. Neko je prošli put na onoj recenziji prošlogodišnjeg modela koju mi je također ustupio vlasnik Zaha. Zaho, puno te pozdravljam, gde god bio. Skrenuli smo pažnju na to da onaj prošli ekran nije imao recimo ove obrtaje. Neko je rekao, pa šta će ti obrtaj na skuteru? Znači, dobro dođe, ajde da se ne lažemo, lepo je vizualno vidjeti gde se agregat opterećuje, ako ne fizički, onda bar vizualno, i mislim da je to super stvar. Potrošnja se i dalje ne miče iznad 2 litre, divno. I posle govorimo kako su vozači automobila takvi i onakvi zato što voze i razgovaraju. Pa daj, nemoj da nam kvariš reputaciju, čoveče. Što se tiče ubrzanja i snage, verujem da Yamaha NMAX ima blago prednost što se tiče toga. Imam osjećaj kao da NMAX ima i isporučuje malo veći obratni moment u tom nekom ubrzanju iz mesta. Što ne znači da PCX nije snažan, daleko od toga. Smatram da je samo malo linearniji na tom ubrzanju, dok se ne dostigne nekih 6500 obrtaja kada... Da vidimo. Evo, tako je, čim pređe 6 na 6,5, to je to. Onda dobija onu njegovu pravu snagu, koja uopšte nije zanemariva. A kakvo je ubrzanje od 0 do 100, uskoro ćemo saznati. Idemo malo na autoput da uradimo ubrzanje, pa ćemo sa grafikom to uporediti sa onim testom što je nedavno bio na kanalu u slučaju sa Yamahom NMAX. Dok nisam preuzeo ovog PCX-a, mislio sam da su promjene na ovom skuteru zanemarive. PCX možda ide za pola koraka dalje od SimJet-X-a, i pored toga što je meni doživljaj i osjećaj vožnje recimo sa jednim Jet-X-om identičan. Apsolutno identičan. E sad, s tim što, eto recimo jedan Jet-X sad nema ovakav displej, nema ove funkcije za povezivanje telefona, jel tako? Nema jednostavno ovaj joystick da vi surfujete po meniju i da dobijate slične informacije tome. I ako već poredim Jet-X sa PCX-om, rekao bih da je PCX malo tvrđi od Jet-X-a. Sa druge strane, Jet-X smo vozili Sloba i ja na onom testu gde se i sa velikim opterećenjem Jet-X ponašao savršeno. Opet ne znam kakav je PCX, obzirom da je malo tvrđi, verujem da bi tu situacija bila donekle ista, ali u svakom slučaju da ide pola koraka dalje od Jet-X-a što se tiče opreme i funkcije ide, a što se tiče samog načina upravljanja, psihologije vožnje i snage, to je to. Hajmo da pogledamo malo izbliza o čemu se ovdje radi, šta mi tu sve imamo i da prokomentarišemo par stvari. Pre svega, vozio sam ga na autoputu, oprostite, malo je prašnjav, pokušao sam da ga obrišem, ali ovdje ima onih mušica smrdibuba što su ostavile trag, nemojte to zameriti. Prednja maska je doživjela onako prilično solidne prepravke, ona sada podsjeća na Honda Forcu donekle, kada bi imala ovaj ovdje deo i tu, to bi bilo maltene identična Honda Forza 350. Tako da, opet, Honda se tu malo ozbiljila. Što se tiče prednjeg točka, on je ovdje 14-ica, za razliku od Yamaha NMAX koji ima 13-ice napred. Također, PCX dolazi sa Michelin City Grip gumama. Tako da, tu je razlika dok NMAX dolazi sa Dunlopovim. Pa sad, šta je bolje, šta ko kome više prija, da ne ulazimo u to. Pričamo o tim razlikama. Produžena podnica, velika dugačka podnica kao kod nekih modela sa 300 kubika. Veliki nogostup za suvozača, što je odlično. Sedište je udobno, stvarno nemam tu puno šta da kažem. Jedina stvar što sam i u videu rekao, evo recimo pogledajte, ovo mene ponekad malo
postavim znak pitanja. Ovde ovo izgleda super, mislim, zašto jednostavno nije moglo da ide štof lepo i da se ta crta onako konkretnije vidi, nego vi morate da je tražite i da, to je meni malo ali dobro, ova crta mislim da je malo tvrđe, malo veća nego što bi trebalo da bude, što će možda neke malo veće, odnosno više vozače malo ograničiti i tu će da se oseti taj prelaz. Savjet, već ako ćete koristiti PCX-a neki duži niz godina, ukoliko se odlučite za njega, pozovite lepo majstora Srđana i Surčina, neka vam presvuče sedište onako kako vama to odgovara. Kao član udruženja na 2 točka dobijate 10% popusta na njegove savršene radove ili 2 logotipa gratis i molim lepo. I o sedištu ne mora ni da se više ni priča. PCX, kao i što je ranije bilo, isti agregat, iste snage kao i protekle godine. U pitanju su gasni amortizeri i podesive ove duple opruge. Štedljivi agregat, možda i najbolji u klasi, 125, što se tiče ekonomičnosti, odnosno odnosa snage i performansi. To je to. Svetosna grupa ostala je pa manje više ista, opet malo se razlikuje nego kod proteklog modela. Držimo ove rukavice, spustit ću ih ovde. Sad, hajdemo da vidimo ispod sedišta šta imamo. Ispod sedišta, fin prostor, lep prostor. Sedište se otvara do kraja, ovo su najvjerovatnije Lukine rukavice. Tako da, lep prostor za prtljak. Super, ne fali mu ništa. Ovdje je neki alat, divno, hvala. Što se tiče mene ovo jednostavno, ovo mene kupuje, lepo se ovo, pogledajte ovo. Kao da ima hidrauliku. Rezervoar kapaciteta od nešto više od 8 litara sa prosječnom potrošnjom od 2,2 pružit će vam veliku autonomiju. Ako ćemo da ga iscrpljemo do kraja u gradskim uslovima vožnje, ajmo da kažemo sa stani kreni, gužva i tako dalje, preko 300 km, verujem da ovaj mališa može da vas odvede. Pogotovo ako živite u nekom manjem naseljenijem mestu, to može da bude sigurno i to. Nema šta, lepo izgleda. Opet kvalitetno, čvršće nego NMAX. Bar što se tiče ovog upravljača. Sad ja da tražim krive drine ne želim, sve je to korektno. Mada, prošlogodišnji model PCX-a koji sam imao prilike da vozim od Zahe, ona siva boja nekako mi je delovala više privlačnije od ove mat. Nekako je suvkasta, ne klizi mi ruka baš po njoj. Bre Jovane, idi sad, dođevala. Nisinove kočnice odlično rade, bravo za njih. Pretpostavljam da se ova kapica ovde otvara kako bi se namontirao tanjir, odnosno nosač za kofer. Što se tiče samog menija, s njim se manipuliše sa ovim džojstikom, baš kao i kod njegove starije braće, 350-ica. Dakle, ajmo da uđemo u meni pa da vidimo čega tu sve ima. Ajmo ovdje. Dakle, Trip A, Trip B, dobro, ovaj model prešao je 1297 km do sad sa prosječnom potrošnjom od 2 litre. To je divno. Dobro, ovdje se to manipuliše. Ajmo da vidimo što ima u settings. Funkcije, dobro. Display, sve oko displeja. Što se tiče displeja, može da se podešava u 3 različite opcije. Jačina displeja, odlično, na koji način želimo da nam se informacije pokazuju na onom početnom ekranu. Super, general, unit, dobro, šta imamo kod unita, odlično, podešavanja u sitna crevca. Evo ovdje je i konekcija sa Bluetoothom, divno. Dakle, maltene nešto lepo, super,
što može dobro doći običnim korisnicima, jel tako? Bravo, bravo za PCX. Ja mislim da su to korisnici tražili. Evo me na autoputu, pa evo, ide ova Honda možda i bolje nego što sam očekivao. Ajmo da vidimo dokle će da ide. Dakle, 113 km na čas, možda neka maksimalna brzina koju mogu u ovom trenutku da dostignem. Verujem da je to manje više to. Dakle, identično maksimalnoj brzini jedne Yamahe NMAX. Mislio sam da ova Honda ne može da ide toliko brzo za jednu 125-icu, ajde sad, bože moj, ali Honda pravi iznenađenje. I pored toga što imam osjećaj da ovaj PCX nije toliko agresivan na ubrzanju kao jedna NMAX, odnosno kao jedan NMAX ili jedna Yamaha, ajmo sad, muški ženski rod, mislim da opet ta neka krajnja brzina je identična. Što se tiče neke njegove putne optimalne brzine, ja bih rekao da je tu negde oko 90-95 km na sat i pored toga što on namotava ove obrtaje i što po njima opet to možda i deluje nezdravo za agregat, jednostavno Honda to jako dobro podnosi. I evo sada recimo sa ovom brzinom od 93 km na sat nemam ništa protiv, iako je to već 8000 obrtaja. Udari vetra su jaki, bije me vetar, nije mi prijatno uopšte. Strujanje vazduha osjeća se i po nogama i po potkolenici. Nije jednostavno ovaj model namenjen za neke duže puteve u ovakvoj opremi, baš kao Yamaha NMAX. Ista meta, isto rastojanje što se tiče zaštite od vazduha, odnosno od vetra, koja je minimalna i ona osnovna. Što se tiče samog ubrzanja od 90 do 100, gde je NMAX izlazi onako prilično stoički, PCX to radi sa malim zakašnjenjem, ali dobro, to su dve drugačije psihologije agregata. Ovaj je napravljen da bude štedljiv i jeste štedljiviji od Yamahe, pa ko voli neki izvoli. I evo pitanja za kraj. Da li biste se vi radije odlučili za kupovinu ovog PCX-a koji, ako se ne varam, košta 3950 evra, ili biste se odlučili za NMAX u standardnoj ili u tek opremi, imajući u vidu to koje su njihove razlike koje sam malo pre spomenuo. Generalno, ja sam uživao u ovoj vožnji, drago mi je bilo što sam imao priliku da provozam ovogodišnji model koji je mene oduševio. Pozdravljam količinu unapređenja koji ovaj PCX nudi u poređenju sa prošlom godinom, za razliku od modela 350 koji su se tek nešto malo pomakli napred. Dobro, do duše zadržali su istu cenu. Ajde, neka bude taj balans. U komentarima recite svoje mišljenje, šta mislite o ovom modelu, kako vam se dopao. Na testu ga nažalost nema. Morat ćete neke stvari možda da mi verujete na reč ili iz iskustva da me ispravite ukoliko smatrate da sam negde pogrešio. Vraćamo ovaj skuter
njegovom vlasniku. Luka, još jednom mnogo ti hvala što si podržao ovaj rad i kanal i ustupio, pa slobodno ću reći, gledalcima to zadovoljstvo da vide o čemu se radi kada je reč o Hondi PCX-u za ovu 2025. godinu. Još jednom pozdravljam te, a vama, dragi gledalci, želim svako dobro i do nekog našeg narednog susreta. Želim vam sigurnu i bezbednu vožnju.